le yekete hi ba poli do ba tu pa le o wo ni no do de le ye le du su ta si ta do ba ni ye ke wi ta su du le so mo do ba di Malaysia mi te da ni te we de mi pa wa mi de kam ma wa ba de ko we na ko ro wi ta su so du le agama mi wo ro wi ta su do agama mi wo ro de wi ho do mi pa do ki ni bo na bo mi pa do ki ni bo wo ro ta ke to le so ne do te di ma ke su nya de ka ne ye do ti kwa wa na wa ta sa bo pa na we ako ro tu le to ta ma lo be Thursday ani me ya apa ni ha ta ri mo pa le tu la ma lo ni ta me te bo trust me ni ya thank you wa awai tao po ne ro ya po na o ma mi re tao po pa pe lo si no po na o ma mi re thu su kwa te mi de ba lu thu ka ba kla lo le amu la ba le kwa nge ni ke su nya le ka na pe mu lu ni ha kwa tra du do he ta ko so pe ta ko we ni me ya ta lu ni okay ayo mau lu boleh tak mau buat okay ke tak mau usahakan ye有了一起了一两包你tak mau usahakan ni tak benar tak mau usahakan ni tak benar okay bảo là nó số cái rồi là cái gì từ gì à phô rồi giờ cái nào đó cái lô gì ba được và cái này số một tháng này cái là lúc một bạc ra lúc đầu tiên tên nhị nhai mà ta thì lúc một bạc số phô ba cái nào này đi ra được vì đó và phô khế của cái lửa lửa và phô khế nhà cái lửa lửa để hi mà ở khu đó thì nhỉ cái đó hi ba u thì mà sao vậy quan mình mà đi ăn lúc qua cổ sẽ nhớ bị cổ quá nhìn đi đây với nào thì nào phú cổ cái sao nào à sao thế kalau saya sebut sebut kisi bukan dia su tu mo tu pa le ta ko mi de taki tu ko ba su tu mo tu pa le ta ko mi de taki ta ko mi de agiri ta ni pa kasa ta tu me su tu mo tu pa le ta ko mi de ko ba ma ta ta kasa ti ta ni kasa ko me ka ko wa ko ma le mau quả số cả cái tâm môi giới sẽ được sĩ quý sẽ bút tới tâm môi giới sĩ quý tới qua cái nhóm đó đều đi cứ bà đi tới ra mù bà sự cứ đi tới mù tới bà rồi mẹ Pioneer look what? Obey your parents. Yes. Nakobo? Yes. You second you mommy, you daddy. Oh yes. Okay.
away ni so si ten no the me ku Malaysia te tu ba ye ka te tu ta ka wa le tu su to mo amo pa akelu ni ku chi bu da la ku chi bu da la ku te ka le ye ma ta ma a lo ni lao you Who said he had seen someone who does not listen to his parents? It's from his workplace. He's a fighter now. ah His dad is from Laos. you de ga ni aka ha wo ro ka ma da le ta ma lo ti to ku ro a we ko we da kwa le pa le kwa ni aka lo His car broke down, so he asked my dad and his friends for help. le kwa ni aka ro ko to ko khi ga ni pa le ti hi ro pa te to ko da wi ro apa e ki to shi pu to bo ni a pu kwa da ga ni so pa fe ki le pa na ni te ta ni na to ko bo ya te le ko lo wa ko ne la wo lo ri na to do a wasu pa fe pa ni nai ni ka ti da we na tna po ta no ni na ma ni na ma ta apa o so ta kre ni kwa ni pa te ri ni do yi na o to yi ti kwa yi to ko le na ko yu ko ra ni te ya ni wa ta ga ni su ti so ama apa la na ka ti da we da ta ke kwa ka bo ne ne mo le pa po le pa su ti yo la Okay, so his friend asked for help. So my dad and his friend went to help the guy. But after they looked at the car, they went to the house. One of the kids came out and then he started cursing at his dad in Lao. My dad didn't understand at the time. His friend speak Lao understood and explained to him what he said. He cursed his parents to death. wa ta ga ni pe he ji le de de di wa li so si te we wa le so ti amo pa ni pa na ame u le ko lo bi So when they came back on the way, it reminded them of a Bible verse they saw in the Bible. It said, "Whoever curses their parents, their land will die." li so si ni le we ko we pe he ji te da wa wi ni le yi da so ko mo bu mi le so ti so ama apa wa wi ni ame u le ka ba lo bi he apu wi ta la ni ame u le lo bi wa So when they were thinking about that, they said, someday this kid, because of what he said to his parents, someday his light will go in or turn off. And last month he died. The- Last month he died. And it might be because of what the Bible says that he did to his parents. me le so am apa amo ni ta ba amo ni so e ba sa ke to e me me apa ni so ni so ama do he apu wi chi ni ta ni ni apa ni he to ta ma ba do ye ti nya ni ti kwa te ri kwa da ye to ko ra te to ta ma ma le kwa te ya apu kwa ni ti kwa ta sa ko me le ta o mu ni te ko so te ri le mo pa ko ko ro ti ri lo di lo ma po de ni ni So that kid was very young, and the only thing that you think that he might have died is because he cursed his parents, and so God took him away. you understand oh please run out ko to do so do kisiki da so kisiki kana na pa le to puna akali digi do di no mo ta pa do ma to ta pa o digi kana na pa le to puna akali digi do di no mo ta pa do ma to ta pa o digi Proverbs chapter 23, verse 22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old.
Understand? Oh. Holy about everybody. The little more part of it. But man, my good thought to put the fire. That is, Mimi, you all look at that. Talk, dog at that talk up to the key. It is so. It's almost what KBC, WC, para, who had to pull on that. Mom, to we talk about what else? You put a DB party, what where you mother part. Mama, how we move that out? Swing out the ball. But you don't think what to leave at that. Do the how to get off. Do the mad to talk at Saturday. Kalau saya di situ, itu semua orang mau balik, pakai mangi. Pasal letak madu tu posa ni, kenapa? Padahal apa ni Malaysia, kutu dah aku anak tu tak, kau kesal. Tiada sebab ada Malaysia aku anak tu. Di Malaysia batu, kota pateta, minus satu sino, gila apa dia bilang? Di Mugalia, terora, ye, apa ni? Kesayuan, minta kesayuan ni, nampak apa dia? Nama dia ni apa? Yang mesti tersipu. Đó thứ bà tù lô lỡ tư phô tư lì đó tư nó xỉ nó lỡ nó hỉ bù tư nó lê lỡ klê bù tư nó mi nó đó tư nó lê sát cho đó nó bà cái tù đã lỡ ăn ghi ạc lù mi ghi đó bà xa đó cái xa yo ạc lù ta mi ta to nó mi ta to ta lù bù đó đuôi qua đấy nhìn là lỡ cái mi ta ba lỡ tu rồi đó